Mwandiki munene muvyani wa oimi na indo silikali nenene kana PS Jonathan Mweke ni wendi ya mweka kose vuso yi muvya wonyubani na IBC wambeisye iseso ya kuandikithia andu takoni makura meyandikithie. Mweke ni wenda ene ndio otou kuthioima andu ala menda ivile sioni siki vathukanio sia kiuteti na kusakua atongoi ala matona kumathukuma. Mweke ainena kiu nthini wa chathi cha mathiko mamututia Frederick Kimanzi Munyambo ala matwai wa utraini wa chambo ula wodini ya Migwani kilioni mbunge cha mwingi Othwiloni wa Suoni kauntini ya Kitui ni waweta kana silikali ni kuminekelelia waki yao cha usi wa enzio vamwe na balabala wa kuma kwa siku kwenda Migwani ngina kuye mbondoni Osia Kimanzi na mauvo. Ainene ya chathini kicha mathiko kizioni cha Kiambo mwingi ya Othwiloni wa Sua. Mweke ni wathuthia amwika kavindani kanza manyuvani na mivaka ya IBC ende kuandikithia akuni eo makura kwithwa mustali nwambe kwende ya kuandikithia takuni makura ni kana kuyumbanizia uzakwani koto sisie ebindaino in fact majenzis ebindaino IEBC kuandikithia andu mauko na kura tuose kura sito na tukulania maukulio mundu au mantha kivela tukulanie we mantha kivela utotongwise watu ikiata avindani kau Mweke aimakulia enenzi kuthuima atongo ikumana na uthukumi wo na kunyuva alame o mathukumanesa wana kubetanga alama tena maendeyo kwi enenzi ya tukumasia Kimanzi wa Munyambo ithuothe twethiwe andu makusisia kaleko ya maendeyo twethiwe andu makuikunyuva ala andu mathukuma andu mo inyoni mwanyuvie bwana Meko bano for very many times tondo wea wake nunoneka na kiu nikyo kindu tukwenda andu maitu kukamba twekaleta andu ma central wathukuma one term central na wale uthukuma andu maku wenda musie straight. Mweke aikithisia enenzi mailembeta iya mwingi kana serikali nene ni kuminukilia waki wa chao cha enzio na lelo wakuma kwa siku kuthi mbondoni kuno ni twese lelo no wa kwa siku kubitia vami wane muswane mpaka mbondoni. Mheshimiwa Meko, Mheshimiwa CNN nye na tongo yange twa delegation tuhakikisha ni wakwata at least another 2 billion shillings tumanthe lami kono kwito na inywe ni mwisi wea usu ni wende malelo wange kuonze na bridge no ya enzio ita kwa ni serikali ingi kuma independence is also ongoing na ni udhela kono ni ndwese kubeti again Mheshimiwa CNN na uvisi wakwa itwa lobby ite twakwata another project of modern market Kakongo and there's one coming here in Migwani. Girivoti ya vilingwa movo kuma chambo kiliombunge cha mwingi Othwiloni wa Sua kaundini ya Kitui Osia Kimanzi.